Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Loyi a ku humesaka njhamba leyi tivekaka tanihi munhu wa munhu leyi nga ka album ya yena ya vuntlhanu leyi nga thyiwa leswaku ri Joko ra vutomi, u tivise leswaku ri ingaku u xaveliwe tinkavi leswaku ri ti ta n'wi tshimbetela leswaku ti ta n'wi ha mi xeweta ku va hi mi amukela eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela ku endla leswaku mi nga saleli ndzhaku nkarhi lowu taka loko hi va na minongonoko. Tlhelani mi tshikelela na xitlokwana. Hi endla nkandziyiso lowu namuntlha hi siku ra 10 Mhawuri 2022 hi ri karhi hi suka eka mahelo ya vhiki layo leha swinene lawa ya nga sungula hi siku ra Wavuntlhanu leri a ku ri ra 5 Mhawuri 2022. Loko hi karhi hi lulamisela ku ya eka mahelo ya vhiki ya n'hweti ya Vamanani, ku kumeka ku va na swiyimbeleri leswi nga humesa vunanga leswi katsaka Flora N'wachauke, laha va nga humesa album ya vona ya vu-13 leyi nga thyiwa leswaku ri Xi ta twala, naswona yi hume hi siku ra 29 Mawuwani lembe ra 2022. Kasi hi siku ra vunharhu Xisibi xa Mukhomolelo, n'wanuna wa ku tiveka swinene tindhawini ta le Giyani, va humesi risimu leri a ri single kumbe leri a ro va roxe, naswona leri ri nga thyiwa leswaku ri Xiwengu. Ivi hi siku ra vumune Benny Mayengani The President va humesa album ya vona leyi nga thyiwa leswaku Jesu, leyi ku nga album ya vu-12. Loko hi yingisela risimu ro huma ri ri roxe leri ri nga humesiwa hi xiyimbeleri tlhelo un'wana wa vavanuna vo tiveka swinene etindhawini ta Giyani, nkulukumba Xisibi xa Mukhomolelo, leri nga huma hi siku ra 3 Mhawuri 2022. Ha kota ku swi twa ku risimu leri machayelelo ya rona, mayimbelelelo, mahlavelelelo na mavulavulelo i swa xiyimo xa kahle, i swa xiyimo xo ringanela, i swa xiyimo xo amukeleka. Loko ma ha vulavula hi risimu ra singile ra Xisibi xa Mukhomolelo, hi twa ingaku va na nyiko ya ku fana na ya xiyimbeleri lexi nga siya emisaveni tatana Comrade Xigevenga, hikuva va kota ku va va endla leswi hi swi vitanaka n'wangulano, va vulavula va tlhela va tihlamula. Hi twa mavulavulelo ma vona ma yelana swinene na ma xiyimbeleri Comrade Xigevenga, moya wa vona a wu yi emahlweni u etlela hi kurhula, laha mi kumaku ku ta tinsimu ta Comrade Xigevenga loko va ku maxawu e thanga ra mina le, ivi ku tlhela ku va na munhu loyi ivi ku tlhela ku va na munhu loyi a fikaku a kota ku va a hlamula kahle, ku va na n'wangulano eka risimu. Nkulukumba Xisibi xa Mukhomolelo i munhu wa miehleketo yo dzika, i munhu wa miehleketo yo anama, miehleketo ya yena yi entile swinene. Kutani ke hi vona ingaku loko swi ta eka swa vuncambi, ngopfungopfu lebyiya byo fana na bya vankulukumba dokodela Sirha Comrade Xigevenga, bya vuphati na vutlhokovetseri, va kahle swinene nkulukumba Xisibi xa Mukhomolelo. Kasi album ya manana Flora N'wachauke loko hi ta va hi yingiserile hinkwayo ka yona, hi twa yi ri album leyi nga tirheka kahle swinene, naswona va humelerisiwe hi Dr. Joe Shirimani xikan'we na Mambawulele. Yi twakala kahle. Risimu leri mina ri nga fika ri ni khoma kahle eka album i track number 8 leyi nga thyiwa leswaku ri Ha tikota, laha va va karhi va hlohlotela va ka mhani leswaku ri va kota ku tiyimela, va nga yimeli ku va va kapudziwa hi vavanuna, hi mhaka ya ku u ta tikuma kama un'wanyani u ri a tithavhene, u tikuma u karhi u yevuriwa swo ka swi nga pfuni nchumu. Eka risimu leri nkulukumba Dilolostro va ri vulaka xiyimbeleri
Nhenhakazi manana Flora N'wa-Chauke ha va twa va ri karhi va tsundzuxa vavasati leswaku va fanele va dyondza ku tiyimela. Munhu a swi tiva leswaku switolatolani na swo hlamba hi swona wa ti xavela, kasi na loko a tshuka a yile etindhawini leti ku xavisiwaka madleke kumbe ku xavisiwaka mihloti ya Queen Victoria, wa fika a ti xavela hi yexe a nga yimeli ku xikolokolo. I fanele a xaveliwa xihoko hi vavanuna, hi mhaka ku wansati i ta hetelela siku rin'wana a ku xobya a ya etindhawini ta ku xavisela kona mihloti ya Queen Victoria, a fika a ku ngungu a langusela leswaku i ta xaveliwa swakunwa hi vavanuna. Kutani ke loko swi fika kwalano ha swi tiva leswaku munhu i ta hetelela a riha swakunwa leswi a xaveriwaka swona hi vavanuna hikuva a va xavisela xipawani. Leswi vulaku u ta ya a ya hakela hi mizimba leswi swi nga tsakisiki. Munhu i ta tlhuvutsiwa vusiku hinkwabyo, a tlhuvutseriwa mabodhlele ya tsevu ya xihoko xa Savannah. Kutani ke hava twa xiyimbeleri Nhenhakazi manana Flora N'wa-Chauke va ri karhi va tsundzuxa vavasati leswaku vavasati a va ti rhandzi, a va hlambi, a va tiyimeli. Va swi tiva ku swilo swo tala loko i kota ku va i tiyimela wa ti xavela hi wexe, i nga omeleli ka ku i fanele i va i pfuniwa hi wanuna hi mhaka ya vugangu. Ku fana na ku va munhu a kota ku ti xavelana airtime, a kota na ku va a ti xavela tiphafu, hinkwaswo leswi a swi dingaka tanihi n'wansati a nga yimeli leswaku ri swi tata swi huma eka wanuna. Kasi leri mina risimu ri ndzi tsakisaka eka albamu ya Nhenhakazi, xiyimbeleri manana Flora N'wa-Chauke eka albamu ya vona ya le ka lembe ra 2022, i risimu ra vunharhu eka albamu, naswona ri thyiwile leswaku byala na munhu. Eka risimu leri ku va ku ri na mbulavurisano exikarhi ka ximunhuhatwankulu xa xisati lexi xi ti rhandzelaka xihoko na ximunhuhatwa xa vumbirhi xa xinuna lexi xi va ka xi ri karhi xi gangisa ximunhuhatwa lexi xa xisati lexi xi nga lahlela thawula loko swi ta eka swa marhandzu. Ha xitwa ximunhuhatwa xa xinuna xi yimbelela hi ndlela leyi: xikuchuzo ka joku na ntswamba na vulombe, eka ntswamba xitimela na xipora ni ku tshembisa, kambe byala nta ku xavela. Sweswo swa ku taniya. Loko ma ha vula tano ntsundzuka sesi wun'wanyana a nga galachiwa hi wanuna. Ma swi tiva leswaku vavanuna va na ku xisa swinene, a tshembisiwa leswaku u la ta lovoriwa loko ku fika nkarhi wa Good Friday. Ivi wasati a tlhela a create na gurupu ya tinxangwani laha a avelana mahungu lama fambelanaka na timhaka ta mulovolo wa yena na vanhu lava a ti byela leswaku hi vona va nga ta va tinxangwani le ka mulovolo wa yena. Kambe loko masiku ma ya ma tshinela, wasati luyani u vuyi ku va yena a nga tlhela a exita ka group kumbe a huma ka group. Vanhu va sala va hlamele leswaku se leswi ku nga huma n'winyi wa timhaka hi ya update-iwa hi mani kumbe ya tivisiwa hi mani leswaku se ku famba yini. Vanhu vo vekela ti-emoji ta ku tikhoma tinhloko na ku va ha hlamala leswaku n'winyi wa group se u humini. Se mi ta swi vona leswaku vavanuna va swi kota ku hemba va gala chava ka mani. Hileswaku swi vula ku loko swi ri hi ndlela yaleyo swi vula ku timhaka ta marhandzu a ti endlile leswaku misava yi n'wi vongolela. Albamu ya Benny Mayengani The President ya le ka lembe ra 2022 i albamu leyi nga vanga swivulavula swinene, i albamu leyi nga vanga ku avana erixakeni ra Vatsonga, laha hi nga vona varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga va vumba mintlawa yimbirhi, laha a ku ri na ntlawa wa valoyi, a ku ri na ntlawa wa vasandzi, a ku ri na ntlawa wa vamalokotswani va mitswari wa handle va matsandzana ku fa, lava a va navela ku ri leswiya albamu ya Benny Mayengani a yi nge se huma a va navela ku ri ingaku hi loko yi ngo huma yi ri karhi yi nga bi. Kambe ke swi tikomba nga ku loko se yi ya huma hi siku ra 4 Mhawuri 2022 valoyi lava
va Nyankhandli va Malokotswana va Mutswari wa Handle va Matsandzana kufa va vuye va funengetiwa hi papa ra tingana hi mhaka ku album yi fike yi va mindzilo, album yi fike yi va tinjamba. Varhandzi na vaseketeri va vunanga bya Xitsonga lava vulavulaka tindzimi hi ku hambanahambana ka tona kwala Afrika-Dzonga va fike va yi amukela hi mandla mambirhi, va fike va yi rhandza. Album yi xavisile nakona ya ya mahlweni yi ri karhi yi xavisa na namuntlha na sweswi ndzi nga ku vulavuleni hi siku ra 10 Mhawuri 2022. Loko ma ha vulavula hi matirhelo ya album ya xiyimbeleri President Benny Mayengani na le ka swiyenge swa mabulu yi wela ka tinsimu leti ti nga ku rhandziweni kumbe ti nga ku chayisiweni ngopfu eka swiyenge swa mabulu ku katsa na ku xavisa. Loko hi languta eka laha South Africa eka ti-iTunes a yi ri ka xiyimo xa 1, kasi loko hi languta eka ku trenda misava hinkwayo a yi ri ka xiyimo xa vu6. Risimu ra Jesu ri kumeke ri va ka xiyimo xa vu6. Se mi ta swi vona leswaku album yi va yi ri ku tirheni kahle. Loko mi nghena ka ti-TikTok nakona mi kuma leswaku tinsimu letiyani loko mi karhi mi tlangisa ti-video mi karhi mi hundza ti va ti karhi ti vuyelela, mi kuma ku vanhu va karhi va tlangela hi tona, va karhi va tsaka hi tona. Sweswo swi kombisa leswaku ri vanhu va fike va yi tsakela swinene, vanhu va fike va yi amukela hi mandla mambirhi. Se hi va mani lava hi nga vulaka leswaku ri album a yi le ku tsakeliweni ku ri ku mitirho ya karhi ya vulavula. Kahle xiyimbeleri Benny Mayengani the President i nhenha, i nyankatlambe, i xiyimbeleri, i ntsambi, i nsini, i nhlalala ya tinxakaxaka hi mhaka ku ri loko album ya vona yi kala yi va eka xiyimo xa vu7 hikuva yi ri ku vangeni ka huwa eka swiyenge swa mabulu emisaveni hinkwayo, swi vula leswaku nkulukumba loyi i khoma la ku hisaka, i xiyimbeleri, i ntsambi ya tinxakaxaka. Loko ma ha vulavula sweswo a ku ri na event leyi a yi ri eMerve A eXilovani eka Vejula laha a ku ri na mihluvulo laha xiyimbeleri Benny Mayengani na Mr Post a va rhambiwile leswaku ri va ta va vona va nga ta va karhi va nyanyula tshungu ku katsa na swin'wana swiyimbeleri hi siku ra 6 Mhawuri 2022 hi Mugqivela. naswona xiyimbeleri Benny Mayengani a va kotanga ku va fikelela eka ntirho lowuyani hi sikunkulu leri a fanekele va ta hi rona va va hi tivisa leswaku ri a va nge he koti ku fikelela hikokwalaho ka ku va ku ri na ku rhambiwa kumbe ku bukiwa loko ku nga fika ku kotlana a va faneleke va ya eka un'wanyana ntirho lowu a va rhambiwa eka wona. Kambe swi vi xihlamariso hi ku swi endleki hi sikunkulu loko se ku lo sala tiawara tintsongo leswaku ri ntirho lowuyani wu kota ku humelela, leswi swi nga endla leswaku ri ku va na swivulavula swa ku ingaku va chava ku ya hlangana na Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ku huma eXawela eGreater Letaba Municipality na xiyimbeleri Mr Post Sikuliyeza Ndlovu va ku huma eGreater Giyani Municipality i va lavakulu loko swi ta eka vunanga bya Xitsonga hi mhaka ya ku ri hi tona tinqambi ti ri timbirhi leti ti nga eka ntikelo wo fana, hi tona tinqambi ti ri timbirhi leti ti nga khoma matomu ya vulawuri bya vunanga bya Xitsonga eka nkarhi wa sweswi hina na n'wina hi nga ku vulavuleni. Kutani ke hi ehleketa ku ri ku va Benny Mayengani the President va rhambiwile xikan'we na xiyimbeleri Mr Post leswaku va ya eka ntirho wa nhluvulo eka Vejula eMerve A eXilovani ehandlenyana ka Malamulelo hi siku ra 6 Mhawuri 2022. Loko a vo yo fika va hlangana lahaya a swi ta va swi suse mbhonyoponyo, a swi ta va swi suse mpfilupfilu hi mhaka ya ku ri a swi tiveki leswaku a ku fanele ku rhanga xiyimbeleri xihi xi nyanyula ntshungu ivi ku landzela xihi. Swi vula ku loko a ku rhanga Mr Post va nyanyula ntshungu a swi ta endleka leswaku varhandzi na vaseketeri va Benny Mayengani va bahuwa va koxa leswaku Benny Mayengani va nghena exitejini, kasi na loko a ku yo rhanga Benny Mayengani va nghena exitejini swi vula leswaku vaseketeri na varhandzi va Mr Post na vona a va ta koxa leswaku va lava Mr Post. Kutani ke hi rhandza ku va hi bela xiyimbeleri Benny Mayengani the President mavoko eka ku va va kotile ku va na ku va va vonela emahlweni ivi va papalata ku va va fikelela eka ntirho kumbe eka gigi ya le Merve.
ende mi ta tsundzuka leswaku a hi khale va ha ku tivisa leswaku shutdown yi vuyini. Hi twa ingaku leswiya swi nga va swi cheli na moya eka vaseketeri, leswi swi nga ginaku swi vanga leswaku loko ku nghena xiyimbeleri xin'wanyani vaseketeri va huwelela xiyimbeleri lexi vona va lavaka leswaku ku performa xona kumbe lexi vona va rhandzaka xona. Tanihi ku vaseketeri va Benny Mayengani na vaseketeri va Mr Post na vona i valala lavakulu swinene. Timhaka ta ti-shutdown hina hi vona ingaku i milutlu, hi vona ingaku i mijamujamu, hi vona ingaku i mahungu yo bola. Swilo sweswo a hi swi lavi eka vunanga bya Xitsonga hi mhaka ya ku ri vakondleteri na vaseketeri hi swa macheleni va mintirho yo hambanahambana ya tigigi va ta lan'wa loko va tshamela ku va kondletela na ku lulamisa tigigi leti ti helaka ti nga heli kahle, leti ti helaka hi tinyimpi, ti hela hi ti-shutdown, ti hela hi tihansahansa. Kutani ke mhaka ya ti-shutdown hina va Mahlalu wa Xitsonga TV a hi yimi na yona, a hi seketeli, a hi lavi, yi nga ha vuyi na loko ku yi tshame yi va kona, a yi kume sirha yi celeriwa yi vhe yi bolela kwalaya, a hi lavi ka vunanga bya Xitsonga. Hambi ku ri hina va Dilolostro Channel mhaka yo fana na leyo a hi seketeli, hi ku swa onha swi endla na ku vanhu va nga vi na nyanyuko ku ya va ya seketela loko ku ri na mintirho ya ku fanana yaleyo ya tigigi. Vanhu va nga koti ku humesa timali va ya tsaka na van'wanyana. Se loko ku ri na kurhula swi endla leswaku vanhu va famba va kha va swi tiva leswaku vutomi bya vona byi va byi hlayisekile loko va ri eka tindhawu ta ku fana na teto. Xin'wana hi nga xi tekela enhlokweni loko hi ri egigini ya le Merwe leyi a yi ri endyangwini wa ka Vejula laha ku rhambiwile Mr Post na Benny Mayengani hi siku ra 9 Mhawuri 2022. I mhaka ya ku ri vusirheleri a byi ri bya xiyimo xa le henhla, i mhaka ku hi vone arindzi ku huma eka feme ya swa vusirheleri ya ka Mahosi Bouncers va ri karhi va vonakala, va ri karhi va hlayisa swiyimbeleri, va ri karhi va hlayisa varhandzi na vaseketeri va vunanga, va ri karhi va hlayisa vanhu hinkwavo lava a va ri kona kwalaya ka ntirho lowuya. Kutani ke hi rhandza ku va hi hluvulela xihuku vakondleteri va tigigi eka masiku lawa vurindzi na vusirheleri na vuhlayiseki byi va byi ri bya xiyimo xa le henhla. Mhaka yaleyo hi bela mandla. Eka siku ra tolo a ku ri siku ra vu9 Mhawuri lembe ra 2022, xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Xongi u hi tivisile hikuva a tsala eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook laha a nga vula leswaku ri u xaveliwe tinkavi leswaku ti ta n'wi hlasela. A tlhela a kombisa leswaku ri ku na vanhu lava va nga xava na swipondzara, xikongomelo ku ri ku la ta n'wi wisa tanihi ku loko a ta va a humese risimu ra munhu wa munhu ri kumeki ri karhi ri ba bembele tiko hinkwaro ku kombisa leswaku vanhu va n'wi tsakerini swinene. U tlheli eku fambeni ka siku a endla na nkandziyiso wo voniwa thwi eka xiyenge xa yena xa mabulu xa Facebook laha a nga tlhela a tiyisisa mhaka leyi a nga yi tsala leswaku ri u xaveliwe tinkavi leswaku ri ti ta n'wi hlasela, naswona u tshembise leswaku u ta endla nkandziyiso laha a nga ta hi hlamusela hi mhaka leyi hi xitalo. Hi ta swi tekela enhlokweni leswaku mhaka ya ku va munhu wo tiveka eka rixaka ra Vatsonga a xaveliwa tinkavi leswaku ti ya n'wi nyonola, leswaku ti ya n'wi gemba, leswaku ti ya n'wi manya, leswaku ti ya n'wi tshova, leswaku ti ya n'wi phumunda ritshuri. A hi ro sungula ku va hi twa hi yona eka lembe ra 2022 hi mhaka ya ku ri ku na un'wana wa vavanuna vo tiveka swinene etindhawini ta Giyani loyi a nga nyonoriwa, loyi a nga gembiwa. Kutani ke ku va na maheveheve ya leswaku ku gembiwa ka yena kumbe ku nyonoriwa ka yena swi fambelana ku va a xaveriwile tinkavi. Se swi tikomba ingaku mhaka yo xavelana tinkavi eka Gaza se i bombo masiku lama, nakona ku nyonolana kumbe ku nyonoriwa naswona swi hundzuki bombo. Na n'wina Dilolostro loko mo ni bayizela la ku mi xavela tinkavi. Inkomo hi khensa ku va mi landzelerisa nkandziyiso lowuwani kusuka emasungulweni ku ta fika emakumu ka wona. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscriber na ku va mi vona minkandziyiso leyi hi endlaka laha ka channel leyiwani laha ka Dilolostro YouTube channel. Hi le xigodini.